aizola changa pandan hi hansoi masathuak thogila aizola chang hian National Highway 06 zo in siling kan pana siling dai 0 point atangin National Highway 02 Darlon Road kan ti maya pengin sesong kan thleng pheya fur khothian lai ni bok nen sesong dai atanga aizol am thlir po amoi khop mai hei duirini lui kan thleng thla a hian leikanin chalfil tlang hnuai khom ho kan pan chole ngar don ani helam tlang tunga chuan sesong le khoru le in kar hi a hlabera kilometer somthum pariat velzet ni in helai tlang tunga aninom lai ber po ni in ka hria khoru lian kho hnuaya tlanin hun ngak kan thleng pheya hun ngak ka tang hian khan puite lai lak tele chalfil tlang lampan na apeng ani pelon le is phai leng te tlan pel phein zai thiam hming thang buizo te khuwa kepran kan lut phea soleng tlan pel in dalon khuwa kan luta dalon khuwa kan sin na video hi ashanin en tura oma description link kalo da hey risk hotel a hian tuk chuan kan ei don ani ti chuan sailu tar le ratu tlan pel phei le in lungsum kan thlenga hei ta hian lungsum khomhing putchan lungsum ma oma kanoi dilang ve shim shimange abula hian YMA Diamond Jubilee lungphun sanga chukwa somkwa panga kuma an phun kha awm bokani tichuan tlan zelin new vervet khuwa kan luta helaya hian Sakawrdai kholam panna apenga dinglam hi National Highway 02 kal zel khani in tui vai kanin Manipur alutani Mizoram lama chuan new vervet hi a khotop ber an to ani new vervet atang hi chuan in Sakawrdai hi kilometer sari vel chaw ani to a heta tang hi chuan akong hi anuam lutuk to lo ani Sakawrdai kholudon a hian thingsat khopan na pe nga oma chuan abula hian mini sports complex a awm boka basketball volleyball le football khelna a awm ani ti hian Sakawrdai khuwa chu kan lut to a henglai hi chimveng ani Sakawrdai a hian YMA branch pathum heng chimveng vengpui le marveng te hi a awma Sakawrdai hi lalsang liana mar khozol lalna hmun ania sang chakwa somsari pakwa atangin he khomun hi an lu atana chumi hma chuan apar Sakawrdai le kholui muala te alo om to thin ani Sakawrdai a hian inza sari vel omin mishing sangthum zani vel an chenga khomun rem tak mai ania Mizoram a khomun rem pol tak te po nin ka hria a khochum in kalpo na kong puyan an nei thakop in ka hria kong hi apeng te sung maya kong a thur de sung ani ain po kwal de vek boka chuwang chuan an kong nei thada wang shim po hian khonuam tak nin ka hria Sakawrdai hi Silung Hills Council hun pui ni in henglai marchak biala poimo tak ani kan ti to kha civil subdivision thut mun ni in video darlon hian SDO na hi akoptlang pui thina police station changtlung tak omin SDPO in awapa damdoin community health center thatak an nei boka chuan PWD a hian SDO office awm bokani zirnalama hian higher secondary school thleng nein government primary school pathum baka private school te awm boka akhualianin pemlu tan lo tam ve bok nen kawhran po awm chikim view mai Presbyterian EFCI ICI Salvation Army Baptist UPC Northeast le Mizoram 7-day Assembly of God Reformed Presbyterian Church le Evangelical Assembly Church EAC tehi kashia theichinania Salvation Army officer tiamin pastor son pathumzet Sakawrdai hian anomani Sakawrdai hi marnam khopui ati theya ami cheng tamzok hi marnam ni in tong tu lenga po martong hi an mangna sa hle ni martong hi adamin anema tong kambung ruwa po an nei thain a hosel hein ka hria a thlu ka moin an tong kam hi a hoi homin adam hen ka thina ni Sakawrdai kan hanti liam mai te po hi martong chuan Sakawrdai an hanti niam doi maya amoi riau hen ka thina ni kholu don welcome sign po ta po Sakawrdai i hum ta ti ain tara amoi riau sin Sakawrdai hi khothang duang tak nin ka hria ka kal masak laka chuan pui viau to ni a che vel khuale Manipur lamatang te in
pem lu thi anom ve reng din an soi ani